Fatalo fatu I lau whaafonganga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua whai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. O le maliu whaafua se I o stamaita I nā alui ngā runga whaavaitaimi Australia o whaapopo I lava leo wha I o tangata Samoa maliliu mai whafo. Talu lea la asanga o sa ili ngā manuia mo Samoa, malona tina e tupe maua ai maise o ainga o tangata o la watu I Australia, New Zealand ma Amerika Samoa. O le tamaita I wa maliu sa alu le au malanga, a le fio anga poutasi whale alili o ta uel tato pa anga mai totonu, na afua maise ma ioso. O le whale tonu leo lo tupu mai Brisbane I Australia, se vaenga e tusa male tu la male afa e alua I aile va lele. O le apitanga o lo nonofo ai o mōli mawina le mautu ma le le pe o na tala mai se vaenga o lato kulupu I le sui o atamua I Australia. O le whale api sa whaiaile universite ai wa leto e whaongaina ua avane e nonofo ai se vaenga o le uwhainga ruenga whaavaita mia tul Pasifika. O tupe whaamoli mai whafo I tama whanau matau ainga o Samoa I tunu umamau o lo tu mau lava o se alanga tupe silo na mawalunga I tupe mau o le tamau ainga o le tatua tunu. Ai, o le maliu whaafua se iai o stamaita I tolavou, o se alo Samoa na whaingalwe ngai Australia malafo mailo na sau, I le tamau ainga o Samoa, o se la sanga wa ave iai le whaatau ala malo I le taiminei, I le toiftu na inga leo aia inga o tangata I malanga I lalo nei a manoa, ina ia siakia le lei o lato soifua malo loina, ai o ainga o whanau mata I toolua o le afa amuliatu. E mamoli atuai le wha amawhanwhananga ma wha amaisenga I ainga ma mātua o ufitia I wha anoa noanga ona o e pele. E le maua statou tala mai le pulengo le ofisa mlang wha vai taimia pautasi pe ono silngia peitai wa moli mawina mai le ono taunu wai whanua o le tino I se taimi o le whai ungo le vai o nei. Inisi o tala wa e se foifolinga wa ai o le whaalinga o pese jazz I le neitau sanga I Samoa. Pe ona sao nolon whaatonu le fionga peta si ulepa, ina o tātou sengia mai ata u le Atamua News, I lona tūlanga whaatonu o le Samoana Jazz ma le Arts Festival, I le tū Samoas po Samoana lua. O le lato lea fo I tautua o savali ai neil se fulu tausanga, mo le International Jazz Day, po le aso whalwa malo I fo I tu aingo whaatunga, le jazz. Ma whaasaloa na tātanga I le aso luasu lima I le soifua malo loina Health Fair, le Potasi Memorial Hall ma le NUS Performance, aso luono aparila le Cultural Village Night Market, le STA le Fiafi, aso lua fito apelila le pop-up concert I le ACC Building Alley le Taiao, lua iwa o apelila o le masterclass I le NUS Fale le Awauli. Mfasolo tuai le isi vaenga o le whaalinga o le Jazz Festival I Amerika Samoa I le astolus fulo aprila I le aso luo Mei. O whaalia le whamtalanga whaalawa I tele mai le whaatono le Samoana Jazz I le whamunianga o langona talu le awai mai o le whaaili Jazz I le US Pacific Fleet Band I Samoa ma Amerika Samoa a o whaamanatu ai le se fulu tausanga o whaamanatu pea le nei aso whaalimalo le Jazz I Samoa atoa. Ua whaase atua I neil tamaita I whaamsino le whaamsinonga o whanua maswafa le tuala me se pisialawa I le nofoa o le whaamsino Preston e langolango. Ua muta le ngalue ngā leisi o tamali I sa ngalue ai, peitai. O le afio ngā le tuala wa ilonga fo ilana tautua. E le ngata o le mta ngalue ngā o whaamsinonga o whanua maswafa o iei nei. Ai sa ia tau la mua I le atina ina o ta longa li tupa o tamaitai. E pe o le lakapi a tamaitai ai o le amatanga o le au hoki ala na onga le skopa. Wa ia umia whaailonga whaapitoa mai lona taimi o taalo mo Samoa, le sportswoman, a whaiva se lau iwa mal whaailonga tau loa le lua whelua lua. O le fionga le ituala wa iwa tau sanga o ngalue ail whaamsinonga whanua masua whai muli nuu, o se matai tau si nuu, tau si ainga, ma e kale sia. Tala totuli loa mai le ansa whaamanatu o fita maali liu I le taua, le Anzac Day le loa so lua limo a pelila, na whaaftai aia le fionga le palamia le Bristene o le RSA, masui o le malo New Zealand Australia I tā penanga o le wha moe o le aso wha amanatu lua o lua whale na whaiana nafi. E mana tua ia awhianga o tātou paneta, pe ona ia sau noa I taua na awhiai le laulangi atua. Ai maise o ngā tūpulanga o li I matamaita I sa tautua, e pui le sa olotonga na mawai le file mu ma le wha solonga mai o le tau awina mai o lea mata whaioi.
Na ia mana tua fo'i e o le ao lātou whaaua wina e awai maanga wa ale nei tūlanga aloa ia mo i lātou. E pe on sāno le whionga le pāle mia fia mena o mi mata awha. Ai mō tātou i Samoa nei, ua o se whaamanuianga le soifuanga file mu o lo o tātou iai. E awai o na tau la ipea i le tau sia le o le file mu ma le saonga le mu lo tātou tunu. Ai o le tātou i tūlangi ma whafu atu e pe on sāno o le pāle mia. O whaia nei so enga ale pulengo le nupi whaasanga i le no ngā tupe na whaia ma saini whaamalo siai, e se leo le ingoa o le tangata na te iloa e quarantina lana loan. Na tau e le ofisa sili o le nupi i le talamua, lo na whaamao ni o le mai ai o se enga wha le loto i wha le lea mata upu, ma sa le ma whaia na whailoa nisi whaamtalanga talu o atu i leo. Na tau fo ia le ua whaasea ma li putia le talamua ni a lātou wheilo inga, ma le vaenga o lo ia le pulenga o le nupi ma ua awa ese ailo na ingoa, mai le ave ai o se karentoa, po se tangata e whaamao ni ale no ngā tupe lea. Peta ia tu mau lava le soli tu la fono, o le saini whaamao losi o le ingoa. Ile li poti, o ta wai na whaato ailo ane e le o whaasea le whaale tonu, ina ua siaki atu lana sao whanga i le nupi ai o lo sao wha i mai ai ai tālafu, e lua se lau tolu lima afe tāla. Ma ia ta wai i le talamua o le aso ma le maasina na whai ai le ai tālafu tupe lea sa i fafo ma Samoa. E ua maule nei awa no ua kote nao na mafuta i ma le fiongo whai ato malatai. Ia, Stan, pe le tau whailo po i le nei tamali o le tātou nuua se tasi sapa penao na tau tua i le tātou manu Samoa i niso tau sanga o tele. Pata lofa atu Stan, nei vaenga le tai au. Malo tai te i au mai a sofina ngalo o le walua ta alonga le tātou au ala manu malen se mwai atu ne. Tasi le malo, ia ai whaia ina pe malolo lawa i ta alonga e lua ini ai e whaia si maururunga. Io e peo nei ta alonga mai a pani whaha se fulumon topu i le tātou lima. Ia whapena hoi le ta alonga se mulimulin se mwai atu nei male aua. Ale au lea fiti. Le foi na fast food mononto. Ile tato se fuma le bandu. Ole ase sila la wafiong. Wani vaenga ya ona fa le ya tulang olo ya tato wa. Lo è ovvio, per casi là, perché poi fa bene, le hanno fatto capire. O può si filo può la nel ma può bene. Ai va per può che mi. Tutta la può si ma le lanka alle hanno le fai e comunque è fa bene che non se a pensare a come fai un po' alle alle mele ma ele wa ka sawai ma kama ya itakalo ngai fai ni basi ni wa ka pola sa o ni ra pa onde pas fai kala ko fa pe ya o dai le ya ai le ya anga le ko o lungal me ko o ye ya yo ya bangi ma eu mai era mai ele lá algo faz fazer ya ko mai ele ele faz a gente não vê a luz ele esse não vê ele vai eu vai ko se le não vai doai é uma lá Malo fa tai tomna tai ole ta longolen se ba tuni muli ma ya ma fit. Ai asina mai tau le tulanga ma rosel au fiti fa le tonu volta to pui mai se tulanga fa ta mala ya va no va pena ta to ma wol polo. La sa o sile i le va enga le ole ta to pui nga ma le timing ole ta to tulanga e patingo yo no ta to sofa. Aku perché se voi scusa se pensavo di vedere che poi hai una idea o ka ko le che fai bene au di baro le au ale fa per le fai se vuoi ka ko ale lo ko ma lo ni lei ai le ai la ka ko ni ka ko le fai ni to ki ngari te le ko le fai ko ma ka ko pa Whaftaila whaafonga li tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.